Lava ile tato tanga gwengo tupe mo le fama popo ino le tato fapo ino le yaso taimo ino foi el tato filo ino le tayao ile tato talo amata ya matu watu le ia lenei yaso ya male famwe fa talo fatu ile ia mangunga ole komiti le ATINA'E Mālō e Faleolo le sui palmia minister KAPENETA ya o faulunga ma sui o mitanga ko nga SS ya o foi sina o miele e Faleolo e tato komiti ya ale o fatino ele o fono a le asisinga mai tawina ele tato por kalame le yaso ya ele umina wa tato por kalame ya o baeno o tato petroleum supplies services fabea de mtanga lwengo le soifua maloloina ana tato faiwailea ile pulenga o Faraile sabili le te po malae te po fo sila fia tatu wa komiti ni ya ole Faleolo ya sa ya il tatu medicine ole private hospital Muamua le Pacifica sa itono tatu atuno ile tasiva iva ba le sa fatu wa ile Falema'i le te wa ile wa fisu matasi ya basa alo Tuana'imato ya le sa to ya tatu Falema'i le medicine ile tausaga lenei lo na masina mati ya ole sa famatu mai le Mālō ya le medicine ya mole au nanga ya nisi foi o function tatu falatono o susuenga fasa nisi o Samoa ya onai functions la ya ni ua fuafuaina mole tulanga ya i medicine ya mole fa'aitumālō tatu molecular diagnostic laboratory ya ole tulanga lava ole au nanga le tatu falatono ina ia whaonga e whaihisi o tātou suenga ia pe ona Taupulega ia o le paternity genealogy test ia o pathogens detection ia me se lava tulanga o iei whaamae nei vai tau le ngata i tangata ia a le tātou fo i mea tua ia le tau mafa o mea tua o lo mea pena ia o le la whaonga e le Faleolo ya ngata foi le o si area le o le hotel na alwai tatu susuenga neopo neo genetics ma genomics ona o latu o ngaba isusuenga ia meo fa mai o tupu maltemi nei le ngata foi le e si tau susu po le ala vale tulanga o fai lava ona mo lunga tele tatu tulanga soifo malolo no ia pele o ama noa ia tatu fa sino manga po genetics ma genomics Olo va pena ona mai tatu atno ole sini ya tatu au nanga la tui ole narcotics mali forensic laboratory ole malu KAPENETA ya mata KOMITI ya wa fatu pula ia lava tulang ai ya tatu susu ngaya fausiaina tilo to mam malae na foi tulang ai tulang ngaluanga Mālō ya tulanga le yai o fai pele matu ngaluanga so fatasi matanga luanga o leo ili tulanga le so swanina ili tau confirm ina ona ko sima truck so mo le rates ala to yo le si area le tau fai te balo yo tatu forensic ya so swanina foi ile official leo manatu tulanga i tau solving o crimes never pena ya le fofu
mo foi na Faraile I tātou Falelea. Ia o le sia tātou la pautu e rela tuki I o meo plant pathologies mo le entomology la pautu I tūrango I whaama'i o la al ia me se fau I sit whapenā na whalafua ia whaine tātou me tu ma le tūrango whapenā. Ia o nai wholosanga ia ma nai wharesusu e o lo whapenā o na fuafuaina ia mo tātou Faraile ta Vincent ia o le wholosanga pupule tu sai ma le manino le tātou komiti me se le whawhonga ale tātou KAPENETA. Mālō le KAPENETA ia whapenā tātou KOMITI ia Mālō le onsai ia o le a whapupu atu whamtalanga ia o te loa wa vela le whala o le a whamomo atu whamtalanga le pūlenga o flaua'iga lau ele nā awa ia whamtalanga tu sai ma ngā luenga sa tātou asia nei aso amata se whamtalanga tātou auala le tā ua ala Fa'aitumālō Road ia por tātou auala le yuta I alisa mata mai ia le ngā luenga mai le whamatou lea I uruloa ia se pā ia I nei ia le umuenga mo le taimi nei ia ua whangasolo ia le feasibility study ia po tā penanga ia ua le tusiaina o le ATINA'E ia upgrade ia pe whaalau teleina ia le tātou auala lea I alisa tā ua o le ala Fa'aitumālō Road o le nei ploketi o lo whaatupeina tupe whaamialofa mai ale fatupe o le lamlanu ia ma ua iai fo ia le selele ua whaanganga mo le fausiaina o le construction nona winga a mae'a lona tusia tātou wata I ala Fa'aitumālō Road ia ona amatala ia o ngā luenga o le fausiaina o tātou auala lona lua o se whamatalanga o le tātou auala lea tā ua le West Coast Road ia po le tātou auala lea sa amata mai lava le fausiaina mai saina ia lea ua whaangasolo mai nei Faleolo ia peo na tau C.D.C I le tātou rasesina ana nei ia lea ua amatalia ia le toe whaawawina o le tātou auala lea le West Coast Road lea amata mai le umuenga si pā ia nei I Faleolo I le tātou malae va'alele nei Faleolo ia o le nei ngā luenga atoa sa whaatupeina foi I tupe whaamialofa mai le whaltupe o le lamlani ia o le nei ngā luenga ia o loo fuafuaina ia whaamae'a uma ia aele I o le tātou taligāmālō mo le Fonotaga o le chaga mo talawhia ngai le ma o tātou tāpenanga a whaupopo uma lava le seleni sa whaatupeina le fausiaina o tātou auala a mata mai lava I saina se pā ia nei Faleolo ia e maua I se tino I seleni 5 miliona tala ia o le aunga le whaamoemoe lava I tātou Mālō ia tamawhai lava I tātou ngā luenga I le whaatau wofo ia maua I tātou karate ia po tātou Konsale Company Samoa
ina ia mawhai o lātou maua nei se leni o lo whātupe mai e tātou pāana, ia e sasa i tutonu o tātou tamauainga o tātou watunu, ia o se whamtalanga lea lava whaatai. Whatala whatala whianga te telefono whakele te ima o lunga KAPENETA. There's a presentation for Pula, Pulenga Mālō, winga le bloketi Falema'i le Samoa Aviation Investment Project, le sa Falema'i le tausaga loa whenua sefulu ia te sema. Ia o lunga le screen o i aina i investments nata whaatino le bloketi. Ao meta ua lawa o whianga te telefono ma le KOMITI o mae'a i le nema ainga la toi o le bloketi mo le bank. O le tino tupe sa whapeana na whaaruina e whaasutasi miliona ono sulua afeta la Amerika. O le sina awaenga lua o bloketi lua bank o lo iai le Samoa Aviation Growth and Investment Project o le grant aid ono sulua miliona ta la Amerika. O le lai vai i vaenga ia le Samoa Airport Authority. Ia mo le LTA e tolu miliona le tino i tupe o le bloketi a tolo whai i Pulenga mle Faleole ma nei investments o lo whaatino e sau mei meo tatu i toi whaleina tatu drainage o toi whaleina for sea warning nā tai ia ma le suinga na tatu navigation aid le VOA le home mei Faleole ia ma ILS instrument managing system. O le bloketi a tole lefta a mata tausaga te ATINA'E e tausaga le duration project mai o nei vaenga fa bloketi o umana na whaatino o iei atoa le project implementation unit le whapea le tāwale fa bloketi o le se vaenga o le obstacle limitation survey le whai nei Faleolo whapea tatum le vale le whamali'i ia ma le supply lau tatu automatic weather observation system. I talangana le vanga mamuli na taulia i Pulenga mle Faleole. Ia o nei whapuaponga foi wata pepenanga nei le tatu fuafuaina tausaga fo. Ia o le first e lua stages o tatu na lenga lau whianga o le terminal facelift. O le e whaatupe ua i Pulenga mle Faleole. E lua tesi maliona miliona le cost estimate alo iai. Mai ua whanga solo tatu i tenda. E tapunia lesi ni whāmai asa on the tenders board. O kako target completion date o te sema tausaga nei. E bene sinsila to the screen before lingana na ie tegine tatu terminal i lunga check-in area. Mai a tatu ngā reu. Ia o because the artist impression there to terminal the human check-in area. E to see to check-in counters, ma sui 44 lingo numa le leva le terminei. O le survival bloketi lo fiono numa na le departure waiting area for le fatatale to Faleole. O for linga na le terminei. O le design le wa mai am fatini. This is the first floor of the terminal building. For that fatele in business class lounge, terminei to school di matanata ofi tono business class lounge. Fuafuaina it's opened up to 80 passengers at a time. Faleole service in Faleolo. Ia malvanga na tōru o whionga le tatou VIP whale o le aina tupe leo whaanganga ma le bloketi ono miliona tala Samoa. Le vaso nei la solua o approve mai le tenders board e tatou na renga. Ma lua amata na whasalau tatou na renga mai a whalo detail design. Mai o le peer review o le tatou design terminei. Le completion target date Aokuso per amata tia setembro le tato procurement process FAPENETA construction. O folinga la ita ke ne tato VIP
an artist impression of tato VIP whānau ai o screen te lenei. O le tato VIP la iena fausia le lua le afe is lau wanu le Faleolo titi, le Faleolo o le fausia le lua sufā. Au Faleolo mana ia me ngata no capacity le a tuku te lana tausaga te ngata. O tato Faleolo fuafuaina. We're planning for 60 to 80. And one school in the next moment on Faraile, a double story, and it also includes a connecting bridge on the terminal. So the Koyela says in the Faleolo will access the Tuana'imato VIP lenei. Or the Tulano for the design on the Faraile, or the Tamu Fa'aitumālō, Falema'i Fa'aitumālō, international regulations and mental security. The lenei tono Faraile or fuafuaina chicken, a chicken mae'a, fire security assistance, Faleolo immigration for departure, Faleolo customs check for the lana. I go for the lana or the Faleile, or the list artist impression, the concept design, or the kapaka. The Mālō on the ground floor for access for private jets, for little mae'a, the Mālō the test. The malae, so the person on the first floor. Yep, the presentation of Faraile, the fausiaina. C.D.C.